Bafethu sinibingelele sinamukele kuyona i-YouTube channel lethu lesi Update TV. So mangabe uqala khona la ikhasi cela ulicindezele ibutton leli bovu elibhalwe subscribe, uphinde press nayo ke bell kanye naleyo like button. Bafethu supporteni isho likhulu kumina, ngiyacela kakhulu ukuthi niqhubeke ningeseke mangabe ungaka subscribe nje sicela ukuthi ke usubscribe khona la ikhanga. Ngaphandle uchitha isikhathi senu bafethu ngene show tabe namhlanje ngiphethe udaba laphane ngensizwa yakamchuni laphane ungizwe bafethu okhwela nje uyadilika kulezi insuku ngotshatha ugodo, kanti muva nje bafethu usanda ukuthelekela ukwazi insele laphane emva ukuthi ukwazi insele akhiphe inkondlo la bencoma khona ke uKhoze FM kanye nabasakazi bakaSigiya ngengoma ngokuthuthukisa uMaskandi bawubeke ezingeni ke bafethu. Kule nkondlo yakwazi insele kuzwakala kakhulu ke bafethu igama likaTshatha ugodo njengoba ukwazi insele ezwakalisa ukuncoma kakhulu laphane ke uTshatha ugodo ngamagalelo akhe awenzile ukuthuthukisa uMaskandi ukuze awubeke kuleli zinga, okuyinto ethe mayifika ezindlebeni zikangizwe emchunu wathi ukuthalwa avuka endlobani ukuthi elakhe igama angalizwa kule yankondlo ke bafethu. Ube sesabisa yena ke laphana ukwazi ukuthi ke makayisuse le yankondlo ayiqale phansi ayibhale bafethu. So uthe mayithintwa ke yena ke laphana ungizwe ngalo lidaba uveze ukuthukuthela okukhulu ke bafethu ebuza ukuthi ke uma ukuthi ukwazi insele uncoma abasakazi abathuthukise uMaskandi yini indaba elakhe igama lingabi bikho laphane kodwa elika Bhodloza Nzimande owayesakaza kudala libe khona bese kweqiwe yena kuzobalwa uTshatha njengamanje. Ubuzile ke bafethu ungizwe emchunu ukuthi yini indaba igama lakhe lingekho ke bafethu laphane kanye nelika BK bafethu yini indaba lingabikho ngoba nake bake bawusakazela uSigiya ngengoma futhi balibambile iqhaza ekuthuthukiseni laphane ke uMaskandi ke bafethu. So uzwakalisa ukuthukuthela kungizwe bafethu wathi ukwazi insele makayisuse lenkondla iqale phansi ngoba ikhombisa ukuchema, ikhombisa nje ukuthi nje ucheme laphane ke noTshatha ugodo ke bafethu. Uthe mayithintwa ke yena ke laphana ukwazi insele ngalo lidaba wabhala phansi ngolnyawo wathi cha yena yakhe inkondlo ngeke aze ayiqale phansi ayibhale, yena ubezincomela abasakazi uSigiya ngengoma njengamanje ke bafethu. So eyakhe inkondlo nje ngeke aze ayisuse sidalo ke bafethu, kanti ukuphakula kwaTshatha kulolu daba ukhale ngokuthi nje yena akazi ukuthi ke ungizwe emchunu wamdlelani njengoba emzonda kangaka ke bafethu. So ubese qhubeka esho ukuthi ke ucabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi abantu bemazi ungizwe ukuthi uyihlobo luni lomuntu. So bafethu asazi ukuthi noma kufanele silinde lolukhulu yini njengoba uzokhumbula phela ukuthi khona enye interview ake aba nayo laphana ungizwe la kaveza khona ukuthi uliphethe ipage likaTshatha, yebo noTshatha uliphethe ipage lakhe. So mangabe inkulumo sesihamba zize sifika la futhi khona kuzavela bafethu. So mina ngifisa ukuzwa uvo lweni ngalo lidaba bafethu ukuthi ke ngabe ukwazi insele inkondlo yakhe ichemile ngempela noma ungizwe unomona ukuthi ke akavilanga kule yankondlo. Kanjani khona comment section ngenza ukuthi ngafisa ushiye khona umbono wakho. Kwami kosu ngiyaqopha khona la ngithi ngikuthanda kakhulu.